Prije 6500 godina Egipćani su, pravivši oruđe za sečenje žitarica, slučajno oslobodili veliko zlo. To zlo je pretilo da uništi ceo svet. Izabrali su najmudrijeg i najstarijeg vrača u nadi da će on pronaći rješenje. Isti ga je i pronašao. Svo to zlo zarobio je u narukvicama i ogrlicama zvanim buđingaji. Da bi se rešili svog tog zla, meštani drevnog grada Rozonoda stavili se u buđingaji na najmračnijem mestu u njihovom kraljevstvu zvanom Surovi Gmel. Izabrali su najmoćnijeg i najjačeg među njima koji bi čuvao buđingaji, ali ta ideja im nije bila dobra. Sam čuvar ih je opljačkao. I htjedoši svu moć za sebe, uzeo je sve do posljednjeg buđingaja. Iako najmoćniji od svih, ni on sam nije mogao da izdrži tu preveliku moć bogova. Ta moć ga je nadjačala i pretvorila ga u čudovište. Vrač, kako bi sprečio svet od uništenja, uspio je da rastavi čudovište u 9 delova i poslao ih je na 9 strane sveta. 6000 godina Buđingaj je mirovao, a 500 godina pre naše priče našli su ih demoni. Nastala je specijalna jedinica lovaca na demone kako bi pretvorili sve Buđingaje na prvobitno mesto i sprečili nastanak uništenja sveta. Ovo je priča o završnici rata između demona i čoveka. Samo jedna rasa može da preživi. A koja? Vidjet ćete ovdje. Solo! Opstati nesme! Jednog sam ja prisutan. Kao što sam rekao. Ne možete da stanete. Da. Galupih li demona. Još jedna u moju kolekciju narukvica. Sad ti je dobro sine, nego kad se usku toga, evo ti ova kapa, još ne više ne treba, ja sam potavio tačno radička stranja, a i evo sunce jako možda neću mi dete dobiti slučajnici za ne. Stani! Hala! Šta tražiš ovdje? Demone! Došao sam. Kako misliš da možeš da ga ubiješ? Kada sam pobio toliko sladića kao što si ti, sa samo ogrlicom na sebi. Da, ali pogledaj sebe sada. Imaš ti mačani odjela. Stano tamo!
Gde ti je legendarni mač o kome sam toliko čuo? Dokrali ga stiga! Što? Nećeš li ne? Ja! Ali što? Pa ti čak nemaš ni narukvicu, kako se protiš sa mnom, bilo mi jedno i drugo. Ne! Čekaj. Kako? Hajde oči, pripremeni mač. Pa sve jedno, i bez njega mogu da se dobro. Šta? Ali kako? Dakle tebi to, dobio sam svoju braću da mi došao do ovih. Si braću? Da. Si mogao. Da ti treba duša! Te demoni na mene, to ne može se desiti. Znaš šta? Gotovo. Završimo se time. Tebe ću prouči da te ubijem, onda ću tvoju glavu da odsečem i igrat ću uvijek fudbal sa njom. Sa svojim drugovima, onda ću da te odnesem u šumu i nabit ću tvoju glavu na šumarski kolac. Nećeš znati gdje se nalaziš, glupaku jedan. Onda ću tvoju kičmenu moždinu da zavežem kao bertle na svojim patikama. Onda ću tvoje telo da isickam i da ga nahranim svinjama. Kasnije i one patike koje nemam, nahranit ću ih tobom. Iako ne mogu da jedem, počet ću s timom da jedem tvoje smrdljivo pečenje. Nisi ni svestan kako ću da protiv. Završimo. Staj! Ne suzdržavaš se više. U redu. Ovo do sada nikada nisam želeo da uradim. Ali za sve ću učiniti da bi zaštitio svoga sina. Anko, žao mi je što nisam bio dovoljno dobar muž. Nikada nisam trebao da izaberem piće umjesto tebe. Nadam se da ćeš mi oprostiti. Volim te. Gori, sine moj. Nadam se da će se dva brata dobro brinuti za tebe. Porasti i živi život koji ja nisam uspeo. Ne daj da demonova bude zadnja. Porodice, nadam se da moja smrt nije bila uzaludna. S Bogom. Ko je ovaj tajanstveni čovek koji je spasao mladog Korija od sigurne smrti? I šta će se desiti, da li će demon ponovo napasti? Vidjet ćemo u sljedećoj epizodi. Hvala na vađu. Welcome to my world, in the way to think of riding down and heavy. I want
sympathy. Welcome to my world, feel the weight of the grinding